rwego rwo gutsinda inyeshyamba za M23 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutahura umugambi wa M23 icyatumaga FARDC itsindwa ku buryo ikintu cyose bajyaga gukora basangaga inyeshyamba za M23 zamaze kukivumbura hakiri kare nuko zari zarabashije kwinjirira ikoranabuhanga ryabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikaba zamaze kwemerera FARDC igisirikare cya Congo intwaro zihambaye kandi zituma inyeshyamba za M23 zitabinjirira. M23 ifite ikoranabuhanga rihambaye ku buryo yabashije kwinjira ikoranabuhanga rya leta ikajya ibasha kumva ibyo leta ya Kinshasa itegura cyane cyane ubuyobozi bwa gisirikare, ikahita ibasha kumenya umupango wabo kurya ibasha kwirinda uwo mugambi wabo. Ubwo rero bakaba bamaze kubivumbura bakarimo barakoresha uburyo bwose kugira ngo izi nyeshyamba za M23 zitazakomeza kuvumbura no gutahura umugambi wabo. Bamwe mu bantu bakoze ibyaha rimwe kugambanira leta b'abanyamurenge bamwe bamaze gutabwa muri yombi. Sibo gusa kandi n'abakongomani pile batavuga ururimi rw'ikinyarwanda badafite naho bahuriye n'abanyamurenge ariko bagambaniye leta, igihano cyabo n'urupfu bakwiriye nkuko byemezwa. Amakuru aravuga ko bamwe mu baturage bari gutaka cyane cyane mu bwoko bw'abanyamurenge nyuma yuko bamwe mu basirikari baje kwitwikira uruhu rw'intama nyamara ari ibirura byaje kugambanira leta. Uwo mugambi ukaza kuvumburwa ndetse n'ibigaragaza ko bagambanira leta bikagaragara, bagahita batabwa muri yombi nta neguza, ndetse bamwe bakaba bamaze no gufungirwa ahantu hateye ubwoba mu rwego rwo kuryozwa iryo bugambane. Ibyo byose byamaze kuvumburwa n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko muri FARDC ubwabo harimo abagambanyi nuko bitwikira ijoro bajya kubafata umwe kuri uwundi, bamwe bamaze no kwitaba Imana kuko nicyo kibakwiriye umuntu ugambanira igihugu no kwicwa wa mugani wo muri Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru iyo bagufashe uri kugambanira igihugu we n'umuryango wawe wose barabatsembana ku buryo nawe usigaraho kubara inkuru. Reka mbanze ngugeze amakuru y'ukuntu zino nyeshyamba za M23 zabashije kwinjirira ikoranabuhanga ndetse rya leta n'igisirikare cya FARDC bakabasha kumva ibyo bafite nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gufasha FARDC mu butasi ndetse no mu bya gisirikare nko byasinywe n'ubundi mu masezerano yahuje abaperezida b'ibi bihugu bombi ari Antonio Felix Tshisekedi ukomeje guhangana n'izi nyeshyamba zifuza kumuvana ku butegetsi, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kurana amasezerano n'ibi bihugu byombi nazo zitorohewe n'intambara iri hagati ya Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine, dore ko imirwano ikomeje gufata indi sura. RDC rero yemeje amakuru ko FARDC igisirikare cya Congo bemeje ko cyamaze kwinjirirwa na virusi irimo gutatwa amakuru y'ibyo bapangaga byose bikaba byabasha kugera ku mwanzi bitamugoye akoresheje ikoranabuhanga ryabo n'ibyombo byabo ku buryo yabinjiriye akaruko kandi ibiri gipanzwe cyose akaba gifite mu majwi ndetse akacyandika ahantu ku buryo bajya gutera ahantu uwo mugambi yamaze kuwutahura kera. Minisiteri y'ingabo ndetse n'uwahoze ari mu basirikare muri Repubulika ubwo ni Minisitiri w'ingabo nyine wahoze ari mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitwa Guy Kabombo Mwadivinta, ndetse yavuze ko iri huriro rya FC23 ryashoboye kwinjirira itumanaho ry'ingabo za FARDC rimenya ibyo ziri gutegura ku rugamba byose. Ubwo Minisitiri Mwadivinta yaganiraga ndetse n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano mu bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu, yanasobanuye ko FC23 ifite itumanaho rihambaye cyane ugereranyije n'irya FARDC. Ubwo ni FC23 nyine ifite iryo koranabuhanga. Yagize ati kubera kubura imbaraga zitumanaho mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho nk'uko isi ahigeze, ingabo ziri ku rugamba zagize ikibazo cyo kuba umwanzi yarashizemo virusi ku buryo yabonaga cyangwa se yabonaga ubutumwa bwazo ndetse byabaga birimo biraganirwa, bituma rero ibikorwa bya gisirikare bidashoboka. Umwanzi yubatse itumanaho rifite ibikoresho bihambaye, itumanaho kandi rishobora gutahura ibiganiro biba hagati y'ubuyobozi bwa Kinshasa n'ingabo ziri ku rugamba. Raporo kandi yateguwe n'iyi komisiyo ivuga ko Minisitiri Mwemvita yasobanuriye abayigize ko itumanaho ari ikintu gikomeye mu gisirikare kuko iyo ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwaho butagenda neza, ari byo byatumye FARDC itsindwa kenshi kubera ko yabaga yamaze gutahurwa amakuru yaho igiye kwataka igasanga bayiteguye kubera ko nyine babaga bamaze kubivugira kugira ngo ikabyumva neza. Minisitiri kandi Mwemvita yamenyesheje iyi komisiyo ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo leta yamaze gukoresha andi mayeri igafatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo rero bahe FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirwamwo n'umwanzi wabo ari we M23.
uyu mugambi uravuga ko wateguwe neza ndetse ukanabanza gusuzumwa neza bakavumbura ko umwanzi aha bayicariye ibivuzwe n'ibitegurwa ndetse n'izinyeshyamba cyangwa se ibitegurwa n'igisirikare cya Kongo umwanzi abasha kubitahura ku buryo niba hari ahantu bagiye kugaba igitero aba yabyiteguye 100% ndetse ku buryo ibyo bitero byabo aza rwose akabikumira mu buryo bukomeye cyane akabasha kumva aho ari kugabaza battalion cyangwa se ingabo akabasha kohereza izindi ziri buze kubatsinda bityo akaba yanaha amakuru twirwaneho bakabasha kumenya icyo gukora mbere yuko FARDC abageraho bigatuma rero ingabo zigenda zikakizwa n'urufaya rw'amasasu bakibaza uko bigenda kugira ngo babe babaze neza uburyo bagomba gukavaringamwo intwaro ndetse no kubarasamwa mu gihe baba baje kubagabaho ibitero ibyo rero bikahita byigaragaza uburyo FC23 yubatse igisirikare gihambaye kugeza no kwikoranabuhanga rihambaye bituma ibasha rero gusubiza inyuma ingabo za leta ibyo ngibyo rero leta yamaze kubivumbura no umugambi yamaze kuwutahura ku buryo rero harimo harakorwa igishoboka cyose ku buryo ngiyo virusi bagomba kuyivana mu bikoresho byabo ndetse baganashyiraho ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye ku buryo umwanzi ari we M23 ngatabasha kubyinjirira no kumenya icyo bari gupanga ubundi bakaba 50-50 mu rugamba ntabwo batata ahubwo aribo bari kubatata muri rusange. Ayo ni amagambo yatangajwe n'umwe mu bayobozi ndetse bo muri FARDC cyane cyane minisitiri w'ingabo wa cya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko nawe ari retired kuko yahoze mu gisirikare mbere yo kugirwa minisitiri w'ingabo muri kiriya gihugu. Urumva rero ibintu ntabwo byoroshye cyane ndetse ubwo FC23 urumva umuti wayo urabuguye mw'inshishi ne washaka kwinjirira ubutasi cyangwa se kamasha kumenya ibiganiro biri hagati y'ingabo ndetse n'umutwe wa ingabo ndetse n'ubuyobozi. Ngo ikoranabuhanga rikaba ryamaze kuvumburwa ko rikaba yirigiye kwangizwa iraza ko ifite kishi ihombye. Ubu tuvugana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cya FARDC cyataye muri yombi bamwe mu bantu bayigambaniye harimo nka Colonel witwa ngo Ruhorera imbere Gaspard Choni ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge akaba ashinjwa gukorana n'inyeshyamba za M23 rero akaba ashinja cyangwa se umuryango ukaba uri kuvuga ko bamaze kumushimuta. Igitangazamakuru cyitwa Umuseke ngo gifite kopi ndetse umuryango wa Colonel Gapanda uvuga ko yagambaniwe ngo na bagenzi be ndetse bakoreraga mu ntara ya Ituri ahitwa Bunia ndetse kuva ku itariki 18 Ugushyingo 2025 afungirwa ahantu hatazwi mu gihe cy'amezi 5 bakavuga kandi icyo gihe atigeze agezwa imbere y'ubushinjacyaha bwa gisirikare ngo abashe gusobanurirwa ibyo ashinjwa ngo witwa ngo nayoboyewe Pascal umwe mu bavandimwe witwa ngo ntayoberwa Pascal umwe mu bavandimwe b'uyu musirikare mukuru avuga ko kandi bamenye ko yajyanywe ikishasa arwaye ati nta muntu n'umwe wo muryango we bamenyesheje cyangwa se ngo babwire inzego zitandukanye icyaha akekwaho ndetse naho bagiye kumufungira. Ati nta muntu wo muryango rero wigeze bamenyesha nabo babwire aho agiye gufungirwa icyaha yaba yarakoze. Avuga ko kandi batewe impungenge n'ishimutwa cyangwa nagari ishimutwa nifatwa. Ati dutewe impungenge n'ifatwa ry'uwo musirikare urwaye ukumva ko rero yajyanwe ikishasa muri ubwo buryo butazi cyangwa se bututazwi akaba rero gushinjwa n'ibyaha bitigeze bivugwa. Uyu rero yafashwe ndetse ngarwaye diabete kandi akwiriye rero ngo gukurikiranwa n'abaganga kugira ngo ahabwe imiti uko buri mu burenganzira bwo yemererwa n'itegeko. Yongeye ko kandi ko hari bagenzi be bafungiye muri za gereza zitandukanye ikishasa ndetse mu ntara ya Kitari mu gihe kandi undi musirikare witwa Colonel Murangwa Boneri nawe yapfuye azira ibyaha byo kugerageza kugambanira igihugu utanga amakuru y'iri kubera ikishasa akajya binyeshyamba za 23 akavuga ko yapfuye rero akubiswe kugeza nyine apfuye mu gihe bari kumutocaringa bamubaza ibyaha. Hari kandi uwitwa ngo ni Majoro Kamizobe wishwe na bagenzi be nawe nyuma yo kumukikaho ibyaha byo kugambana rero akaba rero nawe yarafunzwe nyuma akaza kuba yanapfa rero kubera kumutoteza kubera ibyaha yabaga arimo arashinjwa byo kugambanira igihugu. Kugeza ubu rero ubutegetsi bwa Kinshasa burashinja bamwe mu basirikare bagiye batandukanye kwifatanya n'inyeshyamba za M23 bakajya baziha amakuru ibyo bise ubugambanyi kandi butazigera bwihanganirwa kawe gerageza bose bagomba kuzahura n'uruva gusenya mu gihe rero batemeye gushyira hasi ndetse kugira ngo bemere kuyoboka leta aho kugira ngo bagambanire leta mu kibazo nk'iki irimo cyo kuhangana n'inyeshyamba za M23 zifuza kurwana ngo zikugeza zigeze Kinshasa zikigarurira ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse nk'uko bivugwa.
ngayo nguko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ubu tuvugana zari zaremereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gufatanya mu bya gisirikare ndetse no gukorana mu bihe bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugera ku ntsinzi y'igihe kirekire no kugera ku ntsinzi y'igihe kirekire no kugeza ku munsi wa nyuma iyi ntambara izaba irangiye. Bikavuga ko rero bari baremeranyije yo kuzakorana mu buryo bugiye butandukanye bwo kugira ngo bahashe umwanzi wifuza kuzagera ndetse no kubacamwo ibice, ndetse ubwo niwe M23 bakamuhashya mu buryo bwa burundu. Gusa biravuga ko intambara ya Iran ikomeje gutuma intambara ya Iran ikomeje gutuma ibintu bizamba kurenzaho ko abitekereza. Intambara ya Iran ikomeje gutuma ibintu bizamba kurushaho ku buryo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabasha gutanga ubufasha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi hari amakuru avuga ko ibitero byongeye kukaza ubukana ikarehe muri RDC. Umutwe wa FC23 urashinja igisirikare cya leta RDC kugaba ibitero by'ubukana ndetse burenze gukoresha drone mu duce rero dutuwe n'abaturage ngiri ubumbushi muri teritwari ya Karehe mu ntara y'Kivu ndetse y'Epfo kuri uyu wa gatatu. Ibirego rero bya FC23 bikurikiye kandi ibyatangajwe ku rundi ruhande rwa leta bivuga ko uyu mutwe witwikiriye ishoro kajya kurasa ku birindiro bya leta. Gusa izo drone zikaza guhanurwa na leta, gusa nanone zigahanurwa zimaze kwivugana abasivile. Ibi ngibi rero bikabyita kurenga ku gahenge. Leta igashinja uyu mutwe rero kugaba ibitero ndetse no kubasha no gushaka kurenga ku gahenge no kugira ngo bagaragaze ko bari mu nzira zo gushaka agahenge, nyamara atari ko kuri ahubwo ari ugushaka kugira ngo bajye bagaba ibitero. Jacques Kangoro umujyanama wa Perezida Felix Tshisekedi yabwiye BBC gahuza miryango ko kuri uyu wa mbere ku ruhande rwa leta atari rwo ruri guhonyora amasezerano y'agahenge, ahubwo ari uyu mutwe w'iterabwoba wa M23. Urumva ko impande za leta ndetse n'impande za FC23 zikomeje gushinjanya ibyaha. Reka tuze kureba rero iryo koranabuhanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemera leta ya Kinshasa, mubwira ngo ni nahansubikiye kino kiganiro.